tangan itu ya pimo kini ki pus ki balaj kini ka EMRS mod kini Central School ma te hani ki pus kita du nyo hajar arspa ndrup nyo tli kini itu bro si India mo te buat nom konsep kini ka lar ka kabu mon marapo mi kayaro kin saplihi ya kini ki school te tungin ya peki kita ki pus ki balaj mo te hang te ka bai application mo yang ki ST kalong san spa ka weka pus te hang ki pus ki balaj ki de ka pus principal ta pus TGT but PGT but non teaching staff te ka last date ke de ka hadu benai Oktober apply tarik te pihak apply lembaga online te tungin page mo kini ki pila ban download hi mo ya kini ka application jong kini ka by debat kini ka or notification by debat kini ki post te ka post principal kila jadu ars pa arsan tli tapi de pada be master degree dan ka BEd taka ni ka post BGT kini rupi dem pada be master degree but ke BEd la ne ki subject papi sim papi ma hani ki jadu cejar sospa andro potli kene we de TGT mo kene pat kalong pilih pendep ka bachelor degree pilih pendep ka BEd but pilih ru pendep ya ka pendep ka CTET mo takila tu post jong hostel warden ma tane kin la jadu ndros pa lep sentli te hane ro kila ki post jong ki nurse mo female staff kini di pendep ka BRC nursing la ne kino ki jimpule kane gawe ka de post accountant mo kani kita jadi rupuit li ini lo di akuntan ki baby ki pa kule komas te ki di pendep ka besar komas dan ki akuntan ki ki i kani gue ki di post collects kini ki di pendep ka 12 bat ki di bandan do kini ka typing skill kani gue ki ka lab attendant kani ki di pendep tang ka 12 bat ki di bandan ya ka science subjects te baru ka total kalau hadu nyo hajar aspa andro potli ki post baru mo te kini ki post pia beleng baga exam te exam ko laban don arteli ko laban don ka tier 1 ba tier 2 ho te sadon ko pesan interview sarai te ono konsep te apply no la pi apply ani kaya pi mo let na ani na ka tribal government.in klik nang tu pang kita internet selamat internet tong sa pen mi aku ka video mo kuno apply kini ki post ki bede pelajaran ka EMRS untuk kami mo te hang ne api in amne atau apply online te touch nantu te no ban pin le ni online ko pide ban register shwa te pida ko ban ru ni ka advertisement la ban dun nang ne mo ne te ane pi cubu pida padon re pada starting re kan ka sajo kana EMRS te kila ban island ni na new registration mo te nang ne pin scroll down support mo ne la pin ilot ki detail mo te pihak support tu saya nang tu saya klik tu proceed mo te hang ne pin sapenda ki keteng nang jongpi ki date of birth ki agenda ki permanent ki jasa jongpi ki baru hi permanent address te pila ban apply lembaga ka phone mo tiba apply na ka mobile ngan tu ya pi pan resize ka dur pila ban tu apps mo app resize te sa tan tu kan baka ki pan kano KB no kano MB ka dur lo ka signature te tangine ka besibun wanam step kan ka lat ka kabu apply na mata mar wanam
apa do la statement ba kan sa don ka jing thu tha ka sai ma to